Jumedia babedi wo fidua mu nyina ubehu ne fere gadochi ubetimi do comment aba 0594841044 nya me bedi Jumedia ho chia me medin Efia Ampofoa Kwame Asante de ko Facebook giving her we all can do so much yo mama to great my green award Empre wanyin same no nyina yanim se ya de ha adwen papa empe bebre no akwada kofa nyin sa akwada ketekete kofa nyin sen ba ya de busobo ne bonkofo bebre won se maame ne se papa na papa ne se ya maame no a ebi wakra ne de sobo ne bonkwada no yese kwada we de o ma kwada bon nti elwa kofa mpre wanyin sen etiane enkwada no wonom eba be ye play kakra bi na wonom ade agege wani na wo yo wofo a wafam aba wo ya kwada nso na wuti a wafam aba Mmofra Enti enche yebejai eye akasamu no na se ne medi ha nyina ba ma wonom na fei womo e display na talent wo mumu ene drama group no Mmofra Mmere drama group na ene de omo e de ma wono wonom adan na di e de achero Enti ubetimi ade yachi awa ba fonten tan kase no sana mekan na henkan 93.3 FM. Ka comment no so bra 0594 841044. Drama sell this world. Children of the future. See the children of the future. Enti sabre ye ba bejai bibia e de ahye Mmofra Mmere drama group no ensa na fei wonom ede de wo ho asom yen ene awie se afei na wafri asore aba mesra ofre emani nyina etwahia na ka kire wom se Mmofra Mmere dwumadi a yade ba ewa henka 93.3 FM so no ebre no aso enti wo be hwe no sa alo se wo baby enti wo be jana mana yesei Obiya besin koto banchin na se na enye scantejo ye rade na tale ben kra na mense toga sana se mense leges Obiya mi fro besin koto banchin se na enye scantejo yes ma ba koto banchin se na enye scantejo ma banchin wa bo ne se 2 cedi ni 1 cedi yo banchio banchio abara min tobia yo mlamba cho time wofo hu chapa mlamba cho mi hu cha sesen hu oferdo banchino abo na manchin ye 1 cd na body na ye 2 cds ene mi to 2 cds 50 Ghana we ye mlamba cho mi nyanse sam oh fa why yo mdas e bla ide ni 3 memlo
Drama Group. Kabra koto na adoni tosu bra. Yo matime kwaba. Mekobra. Yeah, Raddy. And Eskaya blind mammy kula. Men fan tolegas and I say togas me the back okay, say me the back of tolegas ni togas ni school pabwane school bag biashi. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra. Good morning, class. Good morning, sir. Hey, you know. Hey, na muchi amono. Good morning, class. Good morning, sir. And the mathematics. Man can do it. Mathematics. And And I met Mariano. Wo ya kora bone wo mebo. Mebo. Ade chene kora min chebio me ko. Aran hu fun bi ode ko. Yo chile. Mesi ane me ma me suma me se me nkoton banchi. Ana me hu papa bi. Na o say oto banchi. Na me nya sisa ma no 50 Ghana cedis na o say me mfa change no. Say. Me dem hu ba hyehyem. Me ko hopan. Mmofra Mmere Drama Group. Yeah. Ewa ayenka 93.3 FM. Ya no achese ako. Banchira ya. Mmofra Mmere Drama Group. Yeah. Ewa ayenka 93.3 FM. Ya no achese ako. O don hofo. Feel what? Number cha me feel me say. Pastor Wallo. Number cha me class 4. Oh, the open be my time a day. Then I am to be yama. Man kwa ba hwe no. Sa. See diamond. The open be my yama. The open be my yama. Then I'll pay you. The open be my yama. Sa ene yenkwe. Yeah, Mmofra Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Drama Group. Ya no achese ako. Yo banchio. Oh, coming to bancho. So how often did I tell me to banchi? I would be a doubt upon feel. Cho feel me say. Person the Wallo. Pal. Pacha me class 4. Oh, class 4. The open be my time a day. I show me see that my talkers be blama. Sa. My talkers be blama. Me see them. Ena mi ko. Oh, first of all, bancho ya he. Oh, Tuesday, mama 1 million. sa. So feel me. Ah. I call them. Eh mi mami bebu mi o. Oh, basi. Drama Group. Ya no achese ako. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, class. Good morning, sir. And Efia mathematics mun kan di mechi. Ble ya. Mathematics. Me ena Mathematics. ble ya enano. Mathematics. Nyanu na ade na unya no wada san. Ina fa nuko fe na ne mame ma na duro. Ntene Efia mathematics mun kan di mechi. Mathematics say obeka ade abom na wanya ne dodo. Nti meka 2 + 2 bom menya 4. Nti meka 5 + 5 bom menya he. Yes. 5, 8, 10. Why add mumbo mseman. Class prefect di mechi na beje assignment na mfa nko fi nkoye. Yes, sir. Drama Group. Ya no achese ako. Mirada on se kani wie. Jana seka no anso ano kesi a chese o twenra nkle ntwa. Mira we 5 Ara na mapontemo. Yampon yo yeti class teacher chere ade ana woda sa. Ado yale ana. Pacho minimo. Mbrai. Na say hoya.
Hey. Nemra asiato. Ato sesen. Nemra asiato. Hey. Ato sesen. Minimo. Mama jona dai. Fia ko. Fia ko. Mami nchilo. Sa wo wahu. Me ka chilo sa akra na ninja ya chimane ko. Okwa chimama ne wama na sheleges na chichire ne tu skirt enyam lanti aba. Omo kwa no mo hwe omo to besi den. Mane fan kwa ble wa no wa chira no ko fi no. Mira na do bro fa bo yankwa. Man Mmofra Mmere drama group. Yeah. Adiatinyo. Made ba kupo. Made ba kupo. Naden. Edemo. Onyem sesen. Onyem. Ha. Onyem. Blah blah. Why na nyemo? Anya bla bi no ti asion. Asia hin. Ndi oti Efia Ampofoa. Ndu mi ga. Bla na nti ka klaka no. Ono. Ana mba npo dia mpenen ma hwe ne ho mpo nya fe. Odi me kwa ne ho aba meba na wasesa no ma nyina afifia akọ. Me kwa no aba na mekunu. Drama group. Ya no ti se ako. Mmofra Mmere drama group. Yeah. Ewa ayenka ya 93.3 FM. Ya no ti se ako. Drama group. Ya no ti se ako. When I be. Why na food pay se banchi de day. Efupe bachidede pepe bachidede efupe bachidede pepe bachidede Na de ofre me efupe bachidede nyo na aka se bla no Hey, fa mo. me na me chiwa dan, me nyam na me chiwa bibia o nti wo show la ma show la me e besi nyam kwa. Oh. Drama group. ya no ti se ako Ase. Obe ya na mabedi abene o wiase se mi wuna se me sa ko be wa me fa danfu bani biu. Mmofra Mmere drama group. yeah ewa ayenka ya 93.3 FM ya no ti se ako Mmofra Mmere dwumadi akwaso ahenkan 93.3 FM so. Kwasia da bia after church. Eho ena mmofra yama won kwan ma adoma chede anyamede adua won mudi. Sanso ene na Mmofra Mmere so. Ema ye ma enkyekere se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina beye mpanimpa. Tie Mmofra Mmere kwasia da ne kwasia da bia. Ewo ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe Ebreninie Mmofra Mmere Mmofra mo brenie Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so. Kwasia da yi ene kwasia da bia. Abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na adoma chede ebeboa mo ene de mo beya ye mpanimpa di yie no yemfa ho nkyerkyere mremo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasia da yi ene kwasia da bia after church. Mmofra Mmere drama group. yeah ewa ayenka ya 93.3 FM ya no ti se ako yeah Mmofra yetie Mmofra Mmere. yeah Mmofra yetie Mmofra Mmere. yeah Mmofra yetie ewa ayenka 93.3 FM Pesiada area dokubia ewa ayenka 93.3 FM Pesiada area dokubia
For your sign, so Mama Quaba Beam. I think 93.3 FM no Sogusu Awutieno. Mmofra Mmere Juma die eno. Ene da ye hyase ye kase beba kwase da ne ene da ye de hyase ne so ena ye introduce drama group foi. Na ene ye de di kan. Ye ne esem omode ba ye no eye Emprewanyinsen ho demonstrate hand womba ye no ene omo demonstrate ne kama papa ebi muso de abukam eso mi gidi se de ya pese wote no de wo mo pese wo mo kane de wo ma kane nyina midin ade Efia Ampofoa Mmofra no da so ya wonom ewo afidua mu ha ne omo ba betwetwe nkomo afa play ya wonom eye ene awie be ma kwan so na wo so wafre na wo de wadwenkyere aba wadwenkyere na betim da fa 0594841044 be ken kan ade ama wo hwe yen Facebook nso a na wo de wadwenkyere no ego ho Mejidi se wasunya benioma bebre no a na free na player ba ye mo na mene nkwada ne betwetwe nkomo na mabisa wo mo so wo mo act ye no dia wo mo ankasa nso wo mo asua de afre mo wa wuti fie nso a wutie no mejidi se wasunya bebi papa mpe bebre no a nkwada nketo ye de wo mo kosuku a na namfo bone wo mutu wo mafutu bone entu be hu se nam so a na akwada akwafa mprewanyi sen de apa Bane sanu anampanifo bebre no a wofo no titu womani so am toto na kwada no akase wakofa na asam aba no so na nani so aye ne toto enti migidi se wasua bibi ade afire mu na wono matena semeni wo mo eba abetwetwe nkomo too late to regret what you doing to this soul. If you can get Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Na besmark papa pani ugina kire ho ye. Ben Mike no e. one now, all the signs are so clear. Yes, obi mra aseto. Obi mra aseto. To obi mra aseto a kire sei. Papa wana ubisa sei, ne mra aseto sei no.
Obi mna say to aden ase a kire say. Papa, me bisa a question. Obi mna say to ana ase a kire say. E va kire say obenyim. Obenyim mom. Children dying lost everywhere. Sign all the time. It's trending nature. Enti papa no ote ha no mo teacher ni kire ni. Udin the same. Idindi Johnson Jesse. Johnson Jesse. Ana maami oboduku nso din the same. Idindi Chantel Champoma. Chantel Champoma. Ana danfo bone no nso ni din the same. Kasagu Mike ni mu. Udin the same. Efia Ampofoa. Ana maami ote wono na ye student ohun. Aha, who ye student papa na abone? Papa, udin the same. Erica Boatin Na papa nso udin the same. Bismarck AJ. So na seto. Na seto say. Ana di ogina finfin ho no. Ono so ni din the same. Grace Echama. Wona onye mo ye no ho. Achane. Aha, ye no be di nkomo. Ana di ogina won che ni so ni din the same. Abna menima. Ana stubborn boy na won wakwanyim obi no. Ono so ni din the same. Ofosu Solomon. And this obi aboni din. Isi ano e kan say teacher ni. Eden na wasua every sa player mo ankasa mo ye eden e na wasua free mo. O kire ni wu na mebusa question no. The mission say yes sir awofo ne hwe Mmofra no no mo nkofa adamfo bone. Enti mebusa say why ni kan say obi ya na asisi awanyem no why ni emfa sobo no embo no. I said the bone mama. Ya say the bone mama. Sawa ho. Na papa yesi emfa mo na mama. Denti ena yemfa sobo no mo na mama. If we say okwachi me wosenko ohwe no ohya atale pa. Ohya atade pa. Like atale a enchichile no. Enti mo de sobo no ebo no. Se wono ena ama obi ya akwanyem. Hwan biem na mo de sobo no ebo no. Wo hwe player ba ye ya sobo no hwan biem na mo de bebo no maame ne nko a. Ene ne papa. Papa na de na mo bo papa no so sobo. Se papa ne onye adwuma. No papa anya adwuma na ne ba kwanyem a de enti na mo de sobo obo no. Se ko onye adwuma nka o ma ne ba ne nko echima. Enti papa no so mo bo ne sobo. Enti anhwa de papa fu a omo tifia omo nya adwuma. Ni an ye de enkwada no mama na ya wo omo esansa maame no munya di na muntie. Ha classes of gum meboa. Yes madam. Endra some na me ka cha for me ka bi wo na obi ati bia na. No. Aha. It classes for mummy and comport ye ho. Enti sisi ano den na mo ka cha papa fu a etesa o mo wo fie o mu tie. Ya ka cha mo se amonhwan omba no suye. Sasa mo kofa nyinse embefie. Isi ya gbo maame ne sobo. Ya gbo papa ne sobo. Hwan biem ne ya gbo ne sobo. Na danfo no. Adamfo no ye den. Ono to na etufu bone. So won kwa onji sika. Enfri be ma ne ho. Enti anamfo nso omote sa no motu omonamfo tufu bone no. Omo so dan asam na mo ka kire omo. Ya ka cha nso mo hwe omhusuye. Omo hwe hwan mo na hwe omhusuye no. Adamfo bone no hwe omhuye. So anasa messa enkofomba. Enti simple and short utu omfo me ma 1 minute to adamfo bone for afutu be na de be bo. Me dem am say obi o madamfo na se na damfo for no de no ho hihye obi a ono so cha na wanfo so anka chense onfa no ho hihye no na cha se uni obi ya damfo na se wehu se wadamfo enam kwanboni bi so a ene obi ma ni sika nketenkete bi a ka che ne se wonjai nyasa na wo pa che na yenhwa isi ya bo nipa 3 so bo teacher ni no so mujide teacher ni no so ya ade teacher ni a wa ba class a obi di nkomo wosimibu afukura menya nkyira de ni biem no wokọ wa pie free classroom ho teacher ni na de oye na ye dabi enti kwan be na ese ka mu susu ye mu kwan be na ka teacher na ese ko handle sa situation
en kwa na akasa papa ne bekasa bi Bismarck bekasa bi kasa bi teacher ni na oso manya nchade ni kura biem na opie free classroom ho no nso afutuo be na mo wode ma no ono nso mo bone so boni bi enye ya na ebe adentia if you say nke ozo nyanto boase na omo chile asenu ekire no ansa na we free class ho asembe ankomana na omudi no. Yes madam. Na chese ka teacher ni no kura ye asuntie nkomo no mudi na he when nkomo be na mudi no munjina class na nim na monka nkomo kro ne nkyere ya ka obehu akobo na maame amane na so ba koma bo headmaster kura amane ba teacher ni bufu no okoye ni nti no na chese case die enya sa. Yes auntie. Oh okay ehwan biem na mo bebo ne so bo play mu na de onye mu akora na wahu munyi ni se mema ni bi wono mu a senior man 50 cedis ya o se Francis anu munyi ni se sa na bi mu so tie enti omo di sika dada ankofo no so den futuo na wo de okwanye mo bi no bra na betu omofo wo be ye biem No auntie. wo be ye biem No auntie. Eye plane ye what asem enti tu omofo mo a mo te se suban na wo da na di wo plane mu no omo de sika ketenkete 50 cedis wo to banchi 2 cedi ahina beka wa chire 48 cedis eni ana betimi di ato but obi mutimi de sika ketenkete dada akofo se afuto be na de be ma wo Ara afuto ando wa so mun ja sare no mo ye no asa omukra mbo am dachi no mo mu jo manum so metese wo so beto ka eni fie nyina ma na maame enya sa. Yes madam. Na wo ka ni se fie no se woni bi woni tro. Yes madam. Ba de wa no fa na ho. Yes madam. Eti omo amote sa ne so no ya kunama tu omo fo mame mema na ena ma no so a umo 2 cd nkwadan kitenkete ne asoma omo no koton ade no obi chom 2 cd no mani age no omo so afuto be na ade be mo kasagu mike ni mame meka chembe ma na ya moye man se awunja na ebi wo ha na obakro na oye na ne mami ana na ufo ni suban ndi so de ya ma na ufo betimi akọ report am na sa man no se onu wadanfo ti na se wadanfo no so wo hwe na ade oye na emua wa no watwu hu afiri no watwu hu afiri no ho sisi ano yan hwa de emprewanyi de obi ya no akwafa nyinsen no wo hwa na de sua san na be ko obi ya wankasa bekasa wade sua sisi ya wakwanyem wapro ho akwanyem wade sua be ko sen Pacho ensimiye. Ensi uye wa ho. Pachane. Enti afutuo be na wo de man kwada a wo mo so mani brade a sika bi on peso mu dibi atade legacy bi on peso mu shebi enti omo so tu amofo Afutuo mede mama ni se omunja isa na emboa omunya isa na embo na so mekwa akofa nyinsen na amboa Pachane. Na enwom be na moto ye na mode huru no Efupe banchi dede Pepe banchi dede efupe efupe de banchi dede pacha enti madam ase na mo ntwen ansa yabema afrefo so abemu na fe wono so ede o majonkyere aba sane na adwumadie no wo ehun no bibia asha se ne se ya na esitie ene mesi ebi mu de ebukam but all the same asam no mo peso mo kane de wo mu enya kan enti wo so fa obetimi afre na wo de wajonkyere aba Yamfa manfo adwen check akra wo mo de begu Facebook embra na yewi a yamfa ema manfo nso emfre embrem You can run but you can obi kra efra dada destroy. yampeke no hello Afternoon, hello. Mmofra ni enda achi o
Afternoon. Na wa je so senti mu ma yen so mu ye. Mama yen so mu ye. Aha, me pa cho din ni baby akasa free. Ogidi ga go me kasa free akimata ne. Yo, me pa cho wa je nchiro enkwade. Na asem o de bai. Oba afika ni dia wanya afie. Because ti aye mu akwala. E wo school. Obunu de fie ya, no mama ne papa do be see court. Aha, eno to teacher ni dia me bile mu no. Na wonyi ni za teacher ni so ka ta mo mumra enkomo be na mudi na. Enka bi obehu nkomo kro mudi na ka wakobo omawofo amane. Eni nyina no tie nkola na nkomo ne obo omo a. Be see court. Yo, ya da se papa ogidi ga ugbo. Yo. The wall is gone. It also bet me afre. 0201 944 485 and 0554 802 910. Going to realize you're destroying sweet love. Ubet me afre enkwadai ene wamo abakasam achire yen awofo ene obibia enkwadai nyina 05 54 820 910. Sahara expanding area. Take a minute, think about the world. Hello. Hello. Mmofra and Achio. Now I just sent him my and so muye. Mama yen so mu ye. Aha, now dini baby akasa frio. Mi kasa free awa. And then na wasua wo mu ya kwada wa class ahen. No class 3. Aha, and then a player unu anom dia beden na wasua frim. Mesia se. So be chose Kajana one no de dada. Aha, clap for yourself. What a pa. Why dear? Hello. Hello. Oh. It bet me afre 0201 944 485. Now also Edward Jentre Abba and 0554 820 910. To do it for your children too. Bet me afre now the Wajentre Abba Mmofra Mmere Media wa henkan 93.3 FM so and I would no. Can give it hand. We all can do so much, oh mama, to create my green award. Hello. Mmofra and Achio. Mama yen so mu ye. Me pa chodini baby akasa free. Pa so me di se ga me kasa fra sene. Sister Ega yetie wo. Me pa cho to boss to come out for no. Esan se o di sika o di aja suma ne ba e ma kola no hu sika ntem. Nti me ma susu me di sika e da Mmofra no. Nti awufo no yensu ya ka hu bi. Yo, Sister Ega da se papa. Also bet me afre abaso. Hello. Mmofra and Achio. Me ba cha woni ne wo fom kakra peja ne no ma me na wodi ne baby akasa free. Yo, Esther yetie wo. Kola no tissue ni ma me no. Ko hwa kola ni no mani nanti we kwambo no. Enti uji di se maame no na amakwada na akwa akwanyem wo ho. Pa try, ni ka so di adisuma. Yo, ya da se papa. Enti abusuan for Mmofra Mmere Media na wasugu so awotie no. Yanko Facebook so na manfo agentra kakra ba ho no so yemfa mbre mo.
Ubetimi a friend so 0201 944 485. Hello. Hello. Mmofra and Dachio. Me have see. Yo, me patch odini baby akasa free. Ya Kenya. Yo, me patch. Yo, me patch etie wo. Idi kan me da ba tsa ya ntse pa. Me patch obetimi atwe ho afru wa fidie na so be low ne kakra ma ya. Ne kan funso ne be brefi. Be man. The smart what for the by then I want say fa de nso a oba no kitchen. Enti be man na wo sia na wo dis kaka sie toy. Wo still on pan sign. What from some be brefi. Na second adan so na so. Ona na poka. Yo, yes, yeah, that's a pie. Facebook, I don't check a crowd bounce way at the micro. Felix Tete. One also the Awadia Benos watching you live from Takwa was more fire. That's a papa. Yeah, also the Awadia Benos nice. Peter entry so say wow. I send a raho papa and ne every. And me say play no aman a raho. Padanke get boy girl for ya timima wam cotton dear. At the tons of my men at the ton the ya told me pay. No mom quaya wow for no dia kudan be first one. And also a yakwadan piano I shall get say. No di chima nina yen she. Eddie Brown Jr. so as I watching you live from Jenam Kojama North District Sampabron region. That's a papa. Who bet me after ya far from me no na fe ya kwankwadan hobium. 0554 820 910. Hello. Mmofra and Dachio. Now I just sent to my so muye. Atiakem. Ubet me after 0554 820 910. Hello. Oh. Ahumani ni mbwaye kra. 0201. Hello. Mmofra and Dachio. Yo, mami yeti obacho dini baby akasa free. Pacho akasa free abo. Your friend mami you. Yo, mami you yeti ewo. Pacho ma obakana na makola na brabo ai. Sanse de tadi shemu na di yemu e fa ya mami fo. Etimi si show mo ntade pasa e ma mema ni mu a na kono bi awura wo. Iti besa bata fo ni sentade ketinkiti ya de sem kola ni piepia bonte no. Emwa e wo wi asibrem. Ba ko ten kata ya munsie na di shani ye di abre dati. Isa tade no so ka hu bi. Ana kola no ye bere ma na kono a de wo ha wo ne bae. Ya wo fo mo ye hwe ye banta de shemu ye na so aba ma yankasa. Yo, amen. It's your for your last caller. And the player Quadana and Prewanin and was some normal de buy. I will forward a chima a man Quadaco chima. Can you want it? Yes, and you be no more canoe. Now, so a Quadana who says, more ya what the quachimano yen share. Mam Rantiana Maba was waba. Mrantia ne titi so di sika mfiamfia sika nketenkete na ededa dan kwada no. Hello. Me pa cho Mmofra ne yenda achi o. Na wa je senti mu ma yenso mu ye. Nti mu ma yenso mu ye. Yo, udi ni ba bia akasa free.
Efia Ampofoa kase free asani bangalo. Yo, eja ebo ayetie wo. Akola no so yakora boni bi. Akola de ahe. Akola no ko ekima no, ono anso yakora boni bi. Wo ko ekima no na, obi che wade no. Kesa oba yakora bo papa no maame amane. Papi, me ko ni passport o so ade we odi ya teme. Eto so mi no nka papa no kora obehu tebia ikanu opeso odi we den kom. Na ba ye no agi sase o maame wa amona mane, o papa wa amona mane. So atiase no papa no kora no be den no tiniehu ni ekoso ewo ekimenum. So atiase enti no bibi ni a enkola no so ka ho oba so bibi a o be kwaku na bontin bia no bo wa ofo na mane na mo so fa ho adwen na bibi nti a mo so atumi abo e kobone a o mo tumi aso mu ayiwa firi nesme de no nkola na aba na nkata so ye nkola abone. Yo, ya da se papa pa. Efrefu etwa to okra enono. Na yanko Facebook so kakre. Ampem adoye. Danso eso dia wade abose nice drama. Enkwadaru wa mu nkoso anomnya ne saa na ene wonum adan womu enioma bebre edi wonum adan de wo mu editi. Ya papa no wonum akere enioma bebre sam first no ya dance pa. Brasa me good afternoon. What you do? Nana so dia wade abanana asare o say live from Takrade. Ya dance papa pa. Samotion live so Takrade was a nice one Henkai FM. That's papa. Na yansan kwankwada no hobie mu na afi wo mo akasa o ma samu etwa tokra wo mo fan to dwa na afi yen sorry so. Now you're going to realize you're destroyed. Mmofra. Yes, auntie. 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 Okay. Ya babeko. Enti ubebo odin na wasem etwa to no de atodwa. Aprewa. Ona anyem ya no be ya. Bodin angasa. Na kan wasem etwa to. Pacho mi dini Grace Chama. Embranyi sen na me konyim pacho he no bia ankonyim bio. No so dia no. Utia obi na yenko. Me chia mi nua Cantona ena me papa Kofi Same na mama Janet ya chunwa mi chia me friends nya Francisca Harriet Priscilla obi mi chia obi. Omo se eye unso dia pacho so. Yanya no fast ya time na so. Oh there be eno crampo dia kasa. Me din de Erica Boa. Enti wo free ho na onu ngina ho. Ye tie wa Erica. Me din ni Abna Erica. Me chia me mama Mercy Ousia. Me chia me papa James Boate. Me chia me friends Fonia. Me chia Mercy anyhow. Yeah. Papa Kamubra. Midindi Bismarck Kwesi Eje. Una na ye den. What you say? Na wo ye den. E wo play nim. Papa no. Pacho asema mekani say. Mami fo no. Monhwe na monhwe mmofla ne suye. Senia omo nkofa emprewani sen emba. Jo. Mechia me mami Felicia Frimpoma. Enwano no ampa. Stubborn boy bra. Onso ye dey o play nim. Madam. Udin the same. We na akwanyim obi no. Yes, madam. Bodni e na chia. Madam din yo for Solomon. Mi chia papa obedo fosu. Enwano tu omofo mo tese wo de wo ye no tu omofo. Mi tu omofo say. You no bia first candidate do be bia. Asembo mo dachi. Embo mo dachi ampa. Yes, mama, duku. Pacha mi din ni shante Kasagu. Pacha mi din ni shante champu. Omo mo ba na ona etintin olongo owo mu no. Odogo. Odogo. Fadi akọ.
Chamdene shanto champuma. Kasagu mame. Pa chamdene shanto champuma. Mena me ya mame no. Mpese obi a we tiseme anasa meba no. Ewo me so tom banche de na so kofa pro anyi sen ba fie. Obi antimi anso ano. Me cham mame efe biama. Anna madam phone ana me na phone na. Na ko school eh school. Ajanko school Rage. Okay. Na fe teacher ni chechere ni etio. Edindi Johnson Jesse. Me cham mame Hegaye boa. Ene papa Eric Jesse. The American say teacher for no say enkola ya de wo school ma. On from no on chache on chom from church asem ni nchira mo ansana wakofie. Eno ano no fa aha. Hey, amenima aswo beka son kasa. Mirinde ya bia menima. Me cham mami gesedu. Na me cham inana Auntie Kianya. You now you're a good girl. I was school. Fata. Why won't you good girl say? Me ding Eddie Efia Ampofoa, aka the Suhana girl. Me Eddie Mmere Brakwa, and I papa Isaac Asari. Me chairman na oye Kasagu Mike Nyako. Ah oye bibidro. Kasagu mame. Hey mami esra explain ya yawie. Odogo dialogue. Kasagu Mike ni mama. Me din Eddie Efia Ampofoa, aka the Suhana girl. Me chia me mama Mary Brakwa and papa Isaac Asari. No me chia me na oye bibidro to on Yankopon ma na hodo no ntimi ye. Me chia me na fofo na me ne wa asama ka nyina ka ukagu. Kasagu Mike ni mu keke. Kurama. Me din Eddie Efia no de ya chia ne yanko. Me chia me mama Mary Brakwa and me papa Isaac Asari. No me chia me na oye bibidro to no me chia me na fofo ni na me da mas. Yes you da se aka hwan esa. Enti Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Next week yes I be shia bye bye. Ebusian for Mmofra Mmere Jumedie na utie ye no. We see ya free Saturday dia besha Sunday area donko. Drama group. Omanu atese akonso ampa. Enti enyame ya domo a. Enti ubejana mana yese. Ebi muso de omo comment ababe de ko fa show mami fam musisi ana ye nsore so Ali Yakubu dia wade aboss good work more fire Ali no answer de ababia bi say watching you live doma ahinkro ye dance papa pasa mo hwe ye e wo Facebook aha ene ye de dwumade ni nyina ebesie ko feature mesin so de abase wo hwe live e wo Maintain Kings UK na ene aye me lecturer baako ewo enkran eya Mr. Sante mrantia he kwaku asante oya dwuma wo Hot FM ene ye ne birthday mrantia he me chia papa Nyankopon to wo nkwanem na wonya wo kese onya wonam ensen se ne wotie Nyankopon oma wa hoden a ebura hoden nyina sika nso bebre amen mi amebe di dwumade ho chia me medin Efia Ampofoa Kwame Asante na dia kwa be fonten tan kese no eso. Nyame ya domo a. Kwasi ada ya sign so drama group no e de ade foforo ya megidi pa se opese wote ebeba wa kwan mo ebiem. Enti me sorry so de na me sign so eti so biem sempre wanyin san de yechi kra ewo manimo kwada bebre no no de ani so ade hunu papa bi baaye enso be hu asebre wanyin san na akose no nti wa ebe na mo so na aba ne de ye sero se totoni o maye se ne be ya enkonko na mo so
ma wabofra bi enkofa emprewenye nsen meda se na so tie dwumadie makra bye bye